자, бидэн Монголын ар өврийн ар Монголын ар өнөг хаанаас ирсэн бэ гэсний өрнө. Тэгвэл бид англи хэлнээс энэний өөрж олж гэвч яг одоо бодлоантэй энэ хамаг яг одооны англи хэлд бол энэ ар өврийн ар эдлүг өөрж олсонгүй. Гэвч энэтхэг Европ эжгүрүүлгийн урвалсан чинь хэрэг нэг аас гэсэн үг байна англид. Аас гол одоо бүхс гэсэн үг. Тэгвэл энийг нь англи бол ice гэж бичнэ. ice. Тэгвэл Америкт бол бас нэг ондоо янзын бичлэг байна. Тэр нь бол ARICE гэж бичнэ. Оншилгын баг одоо эдлээ бүр аас. Тэгвэл энэ англиний энэ аасан бол янда ARICE гэн бол одоо өртний нэг бич ондоо одоо өртөндөн бол энэ үгийг бичгэд бол хоёр янзаар авьяалаа бичижээ. Тэгвэл одоо англи бол өртний нэг ондоо нэг төрлийн авьяагаар бичсэн юм үлдээд ирчихжээ. Тэгвэл англид бол одоо нөгөө нэг нь үлдээд ирчихжээ. Хоёр ондоо янзаар бичиж явж гэсэн нөгөө адилхан утгатай үгийг дуудлага нь ядлаа гэвч бичих нь ондооноор бичиж явж ижээ. Тэгвэл нэг төрлөн бол англи үлжээ, нэг төрлөн бол одоо уг нь утгатай нь үүссэн нэг төрлөө, нөгөө нэг төрлөн бол Америкт явсан нэг бүргэн бол ондоо төрлийн дагуулад явжээ. Одоо ийм байлээ. Тэгвэл бид нь одоо энэ аас гэсэн үгөөс хөрөв англиний энэ ASS гэснээс өрдөг юм бол өөрж болох бай. Би одоо төрөөс нь өөрж үжээ. Одоо өртний бичлэгийг нь өөрсөн чи орохгүй. Гэхдээ чи тэр дуудлагаас нь бас Монголын энэ 10 өвөртэй холбож бодож чадахгүй шүү дээ. Учир нь тэр нь бол ас гэж бичнэ. Одоо бичлэг нь оншилго нь бүр ас гэж байна. Гэтэл англиний энэ ас нь ars гэж бас онцлж болно. ARCE гэж бичих чинь одоо. Англи бол одоо Монголын энэ 10 өвөртэй артай холбож бодож одоо ихлэ холбоод одоо бодоод ихнэ. За тэгээд ганц нь холбож бодоод болохгүй. Энэ ars гэсэн үгнийг нь эжгүр өртний одоо эжгүр өртний энэтхэг Европ хөлнийг нь үед нь яаж оншиж ядаа. Бас л бараг л адилхан. Бас л одоо ars гэж ончижээ. Ors гэж ончижээ. Ors ars одоо өнгөрөж өрөхгүй. ORC гэж ончижээ. Ors Монгол одоо энэ ингэж онцоогүй юм бол одоо бас л адилхан бүх сүсэн утга гарна. Гэвч батакс одоо бүх сүсэн утга гарна. Монгол бас нэг хоёр утгаар явж иж тэр үед. Монгол нөгөө нэг утга бол backside нь одоо арт тал гэсэн. Арт тал. Одоо бидэнтэй одоо эхлээд eerтэй одоо нэг одоо эхлээд иглэнгүүдэн бол одоо ars гэж битэн бол монгол үгний артай бол одоо дуудлага нь ижил болоод ирнэ. Ars. Тэгвэл одоо тэгэд энэ эжгүр мөнөөний энэ утга дээр бол гашгин бөхсөн утга гарна. Харин арт тал гэсэн утга гарахгүй. Гэтэл эжгүр өртний энэтхэг Европ эжгүр хөлийг нь урвалаад хэлдэг бол тэр үсэд бол энэ үгийг бол бас хоёр нэг бол арт тал гэсэн утга гарна, нэг бол одоо бүх сүсэн утга байна. Бүх сүсэн утга нь одоогоор нь хэвэрсэнгүй харин энэ арт тал гэсэн нь бол гөгдөж. Тэгвэл энэ бид энэ өртний тэрхүү энэ арт тал гэсэн утгаас бид нь одоохны ар юу дуудлага нь бүр ар. Ors эдл дуудлага нь эдл тэгвэл утга нь бас эдл болоод эхэлж байна. Монгол одоо бид энэ чинь бол нэг гарлын үг гэсэн ингэж тодорхойлж дийлэг болно. Монгол үгний ар өврийн ар английн ars as бүр нэг гарлын гэсэн нэмж болно. Зөвхөн одоо хоёр янзаар бичиг болсон гэдэг. Зөвхөн өртний үений тэр арт тал гэсэн утга гарч ирсэн тэр утгын гөөгсөн гэдэг. Одоо ийм болно. Юмс нь ийм
이무슨 어떤 비트는 에주르스네 mohol sotje hun tebi ngat bas erbin yelche sinjin olon kigen wala da hıljena bur alte ejgur hıl atamun mongol turuk manj mun korbun turlin ukulne aran turtlin için ırgılcete ejena ata etl turlin ijilgarlen ukti gör jorkun tçu için 그부지 미니 버츠스너 미바스 만족나서 아타 에질가르는 혹시 에르빈 어르중을제 얼나 알고 없이 조건 또 야무를 알아가는 어르 비익스는 어느 아수들 어지른 자마또 쇼 등을 줬다 모노크네 어떻게는 도어들근 부르 먹는 그때 쇼 에들이 임 아마카임 비시 어지른 옥 그득인 부르 혹진시다 월샤 혹저 되고 혹스네스로 어떻게 부르 안다 벌어 되었지 그부 어떻게 보면 안다올라요. 지금 문제가 알 벌어 복스는 은 안다 벌어 되었지. 인클레비든 어더비드는 몽골로 네 아르브린 알 앵글 은우벌 어더 몽골로네 복스는 어떻게 자르티제나 으르트네오던 애들 어떻게 되지슨 은이 비든 버디 절거 듣죠쇼. 버디 절거 듣죠. 늑들은 원 안다 갈린 안다 우글드웬 하여들은 또 비칠금 와서 한다 반지치 고릅들은 한다 고릅들은 어떻게 와서 한다 이면서 은비들이 슬거 그거지 야가다 은 응지 비 응지 열띠 말버스 어떻게 우그네 어떻게 실직 야물저다 지금 회를 걸 실직 없이 비드는 어떻게 오늘 어떻게 실질때 비드는 것 옥서 받든 말 오거는든 알을 줄나 응스네 술을 비드나다 이질가르는 혹시벌 의절수얼나 이무선 저 어느 흘루를 비든 어느 어단에 더비든 아무 초콜은 뭘 유기 흘리기 비 유기 흘리기 진다 이질가르는 혹시 어르기 되기만 의르뜨는 우이네근 들 어떻게긴 혹시 좋았다 그럴 혹시 신질지 의절을 그럴 때 의르트니 의던 야자지제 어찌는 어느 의거 혹시 침으로 의르트니 우이네스 얼추제 이무슨 어떠흔의 앵글 울리너스 으르뜨긴 볼 도들럭 일초스 같이 좋나 어느 수 비드나다 은 이질가르는 스무누 비시오 조건 막틀리디 그걸로 이클럿 비드네 으르트네 의던 야자치슨들 어떻게 넣었다 옥서 아타 어른시다 어릇 얼뜨긴 볼 이질가르 얼호인 볼저 아타 다들 띠고 맞을 띠고 있다. 아다 이것은 그렇지 띠고. 이거 아따은 아따 아르탈 술든 아따은 복스는 어떻게 가는 원 아따 바르글 아따 은이 아따 엘가 딜티모 나 아메리칸 실진 운니 이렇게 아메리칸 실진시다. 비든 문어치스 비든 몽골군다다 복수해놓은 다 어떤 이면서 일초 은우고 어떤 누구 느낌이 줄게 느낌이 줄게 되어도 아르탈리긴 비는 어떤 복수나는 어떤 응 줄로 오시 이런 거나 이면서 어떤 아르블 어떤 복수는 어떤 응 실치 비는 엘거 딜디모 어떤 자 그걸 어떤 은도 예스터 벌치나 저 몽골군에 아르스누기 다들 헬스메나 안글네 아스인데 이질갈린 혹서 저 단에 선슨 발슨 쇼 발때